hilata kulla kanakas que haypukipan sasina arunt anips ma munata markachirinaka kaltupata marcano heqat astana anchitaja aka haypuna amtasis karakanyaniwa ñara ki humana kaha unya pachata kaha wipalasa uksanha ustatas karakiwa hilana kulla kanaka ukamatawa jakpachansa hichaypoha aksanha hilanakas kulla kanakasa khatasip harakta kunalo kitejaña wakisiwa aruskiptaña aka wipala toqeta akuru nakaha amtasis karakiwa urupa ukatawa aksanha aymara hilanakasa waynanakasa tawakonakasa heqhatasip haraktana masurut pachawa kuna amtawi nakasa utjas karakina maymaya tokanakana ukamatawa anchitaja kaha aymara hiktaptawi satara kipia katamajan ukatpi ñasa aruskiptañani markachirina kampi aruskiptir mistawe ñani sasinasa hutata askaraki aksansti aymara hiktaptawi ukata matwa hilana kasa hutawa pharaki aksan humana kahun hasip karaktawa ñara kiwa hilata ruben ukaha haqearu katamarakpi iriptas karakeja uka haqearu tamasti ka lika tokenpi aka mara maranaka sarantas karaki suma aymara roja lika tokero montaña pataki kamara kiwa aksan tokenha hilata kispe hupasa uksankas karakiwa kumara kiwa aymara aru yatakawi uksanha sañani haqearu katamana hupasa irphartas karaki hilatasa hilata laime ukansanchita uka waroqtas karakiwa uka yes hisari uksatsa uka tamatsa hutarakiwa ukamaraki kititia haytanki aka aymara aru yatakawi kumawa hilanakas kullakanakasa likato kemsa aymara rusa yatista taskaraki hilata ruben kun hamakis kasa hilata ampi aruskiptañani hilata kunsa markachirina karu arhait asma aka haipuna kunatsa wakisispa aka wilpal tokatha aruskiptaña hilata nairaqat pachharunt señani taqe aymar hilanakaro aymar kullakanakaro kamaraki qechua hilanakaro qechua kullakanakaro aka qolla suyo markauhan kirinakaro kamaraki tawantin suyo markan kirinakaro hichuru nakaha amtasiwa mimara hichuru nakamawa aka wipalaha kunteja hichuru uñestaiktan ukawi palaja pichanta siwai akaja ma partido ukan kaspasa ukamo hupanakaja uñihawayapje han yatisa no han suma amuit asa hupanakaj takisiwayapje hupanakaja ala hanis wali kaspana ay ukamwa uñihawayapje ukatwa hiwasa waina tawaqo hila kullakanakajam masuro waluro taqiwhanakanwa aruski pasipki taqiwhanakanwa amuyki pasipki kamsapje supanakaja akawi pala ukaj ma chimpo ukamau taqi hiwasanakataki taqi markachirinakataki uka chimpo unhasinja hiwasarus unhawayapkaspaja hiwasarus qallkatawayapkaspaja ay ukamo hupanakaj lurawayapje ukatwa wakisi akat qiparosam hani akamarakit amtasiñapaki hankusasti akat qipa maranakaroham hutir maranakaroham wawanakarus yatichawayañawa alchinakarus yatichawayañawa kunhat supanakaja kawkhata apqisa kunas tun kawkisa sapipa kawkhankisa tunupa no ukat amtasiphañanakapapuniwa ukwa hichuroja uñis ewayañani hilanaka kullakanaka markachirinakam aruskiptas anchita muitaniñani akash wipalanakaja lakirt ataniwa taqi hilanaka anchita ka hilata unchuksa lakirt añani aka hilata humataki wawar yatistañataki nukat ayukhamwa lakirt añani taqi hilanakaro kullakanakaro aka ceja del puente del arquitecto ayukawjanwa hiqat asistana hawil arakiñani yaqa hilanaka sinas askarakchi aksar hak estasnipana ukatwa qallantawañani lakirt aña akash wipalanaka machimpo aka wipal uru amtkasina wipal urunaka amtkasina akat qiparosa hiwasaja amtasiñasataki hilanaka kullakanaka hallalla wipala hallalla hilata kamawa himayni hilatan piroki aruskiptañani hilata aksarun makita haqestasinismasti hilata kun hamakistasa kipan kunatsa aksaroja ischiroja hutawaitana kunatsa wasitata wali wakiskiripacha aka wipal tokatja amtaña hilata walikiwa ma hach'aruntawi taqi aka qollasuyo markan hakasirinekaru no kamaraki aka tawanten suyo uka ukpacharusa no hichuroja amtasiñaniwa aka wipala
Wipalasana Urupa, ¿no? Kunaki teja Nicaragua hilata hilalo kespi hupaja hasta oyana maimarawa aka wipalaru takiswapje kamaraki unistano haywasaja kun hamsa aka markir tirinakas como unhawayab maimara aka derecha saraxnawa ayuka toqueta, ¿no? Entonces hichaja aka wipala hiwasaja hachancha ñasawa kamaraki yaqa ñasawa kun hamaki teja aka tricolor boliviano histanja ayuka kikipa hiwasaja unjañasaraki aka wipala kamaraki wawanakaru yatichañasa kamaraki markachininakaja uitjañapawa aka wipala ukaja uñashta ayatawa aka constitución política del estado ukansa más símbolo patrio ayukama cuatja ukarjama markachininakaja unjañapawa kunaki teja aka wipalasa Lanako yakanaka hayaya wipala hayaya hilata hayaya wipal urunaxa sasin sarsta oyani kuna laikuteja hanewa churuki samtaskiti hanira kiwa masuruki gansa no katha kumarun tarakiñana ka hilata ka oksato kan mistastana yes kisari uksaba chao hanich hilata kapuris kiwa yes kisari página oficial yes kisari to pitpachawa yastiataski marca china casa agatamat hawita slip karakiwa kama waksato pensao aka wipala toqitsa aruskip atas garaki marca chinaka ichaja ka kuratejis wipala nakwa lakindir srañaneja kama hilata aniga salkipana hilata humaha kun sarhat awarakisma aymara wain hamaha kun sa humaha amuyarakta kun hamsa marca chinaka rusa chamain staraxna aka wipal toqetja ukapuris kiwa hilata yanap hilata raki arhat panukaro ukapuris kiwa marca china ka aksaseja pata ka kurateja toqir wahaqat asiraktan ichuroja wipala urupa amtas karaktan masuru amtas iwai kwatiwasaja aka aymara sarairina kemaja hichuru amtas tan aksaseja toqina kunaymari hila kuyakarakapu hichuru aruskip añani uparaka kamsasip kisa wipala toqitja uparaka kurhamsa amuit asip karaki uparakwa uparakapeja aruskip ayani hila kuya karaka kabaja kallantañania kunaimani aruskip awinakambi hilata bidan ukamawa kullakita sa skintañanicha kullakita ukamawa kaypunja aymara tsarstasis karaktana wipala toqetja kuna laikuteja hanira kallanki pansa inasaya wakisirakchispa ma aruntawi apayañataki kaysa aymara yataqaño katamatsa hilata Elías ajata hupasa hutarakiñapanwa anchitaja chaqasiwayaktua cuatwa chaqaya sipkarakeja sasinas arstanis karakino aruntañani taqa kitinakasa curva uksankirinakasa kuna sañani yes hisari taqa kullakita estela kitinakasa ka imara roja hachancha sipkillika toqensa hanukasti kuna yatichau toqanakansa hupana karusa aruntañani kuma hilata Rubén hilata kullakanaka wakisis pawanchitaja markachirinakampi hikistañaraki panaka kunhamsa muyasippacha aka wipala toqetja kullakitaru hisk'awaya ñaña ka Castilla arutsaya ka kullakitaru hisk'awaya. Mi estimada, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted sabía cuántos colores tiene nuestra wipala? La verdad no. Ahí está, me va a poder, imagino, podría tal vez contabilizarlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está flameando tanto que no veo, dice la culiaca. Soy medio cieguita. A ver, vamos. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ukaja aymaranja, pacalco satarakipi, ¿no? 7, pacalco. Pacalco saminiwa wipala sajanicha. Ukamawa kuyakitasa, ukatja yathat awaskarakinipi, akaja. 7 colores, mi estimada. Ellos son la forma o la dirección en la que se encuentran también nuestras figuras. A veces, una vez me pasó una anécdota, ¿no? Me tocó dibujar, digamos, la wipala y lo hemos pintado cualquier cuadrado, cualquier color, digamos, ¿no? Toda una mixtura y no es de esa manera. Por eso es que vamos a conversar también ahora con los jóvenes, las señoras, los adultos que se encuentran, que saben quizá algunos mejor que nosotros acerca de la wipala. Ukatawa, kumaha, churoja, ruskip tascañani. ¿Alguna opinión que te merece la wipala Cuyaquita? Bueno, la huipala para mí representa a todos, ¿no? A los indígenas, quechuas, aymaras, en sí a todos, a los bolivianos y bolivianas. Para mí eso representa la huipala. Muy bien, mi estimada, ahora va a poder difundir también, quizá llevarse un recuerdito. Somos la comunidad Aymar Arujiptaktawi. Nosotros, de diferentes colectivos, nos encuentran también en las redes sociales, entonces. Un saludito tal vez para alguien. A ver, es la primera vez que hago esto. Un saludo para mi familia. Una preguntita, ¿por qué canal se va a difundir?
Estamos en las páginas de Yes Hisari, estamos como Aymar Aruyatekawi. Puede estar usted también ingresar a nuestro muro personal, Vidal Usnayo Poma. Búscanos como Aymar Taptawi, si no, ahí también va a estar compartiendo. Bueno, los voy a buscar. Hay tantas páginas, usted va a poder encontrar, no va a estar en un solo lugar, ¿no? Usted va a poder encontrar tal vez un video similar a esto, están de Hakaru, son diferentes páginas y va a estar compartiendo. Esto tiene que hacerse viral también en Cuyaca. Kamaste unhaska atawa hausain toquemha. Hilata, bye Suma, muchas gracias, estimada. De nada, hasta luego, muchos saludos. Saludos, Kama, Hilata Rubén, Sarantanyani, Kauksato Kaltanyani, Aksar Saranta Yanaka, Hilata Nakaskun, Alharta Sipkorakiu, Ikinya Naka, Bajat, Kuna, Bajasa Ukaha Hilata, Uksaro Nyat, Churata Hetaniraja, Vifalita, Churata Hilata. Kamaha, Arus Kitanyani, Kamsam Hani Suparaka. Kama Bajat. Muy up, Vipala, Tokita. Hilataro. Hilata, camisa. Quintas kaki. Kuna sutima. Mamá quiso cámara aquí Hilata. Kuna sutima hermano. Freddy cualquiera Ramos. Ya, Hilata, Freddy, Kunsumaha, Wipalas, Hatha, Amuit Asma, Kunhamasa, Humaha, Wipalha, Wiharakta, Hilata, Astañan. Chekan si pans wali aski waka ifala toqueta palt aña ruski ptaña. Konala ikoteja aka pasir urunakan han walt aña nakau hutana. Hilatas palla supanakan biokan. Si pans te akat na ira kataroja. Sumach amancha sinya aka ifalta qatha hilata. Kaporis kiwa, walich amancha sinyawa sa upas askaraki. Hilata Vidal, kuna picha ansin. Hilata kauksatsa aka alhtanya taki apani waita hilata ukama wasamina kasaha unhaskura kwajatawa akan ha alhtanya sunas uthaskarakchi nya kip kasamina kasa utharaki uipala to kasanha. Hise ya kaha hutiwa aka la pas pachpanwa ernaktana ka lorawinaka ukamasa alto tejaru kachakan karakio hiwasana tallerasa. Wali kipuni hilata naira santas kunyani ukatha pun wana kasa wilamas nakas uthchi uksat khawi pal to katsa arhat pun yakinyani arma hanira armasnya karakispatinya pakal ko samini wa palasaha ukatha ukama arus kipanyani wilamas nakasampi hilata. Wali kiwa chekasi pansa arus kipanya wakisi. Ukama hilata paisuma Sulkawiri na karusa, Wainana karusa. aksar chaha salantra kinyani kuyakita artanis kakita kuyakita aksar hutanyani baha ma hila kuyaka nakarura churara kinyani aka wipala sasinsa aka halakir tarakija hilata mi estimado le entregaré una wipala. Un gusto, esperemos que les pueda servir para poder socializar, para poder conocer un poco más acerca de la huipala. Hilana casa, maquita, jóvenes, les comparto, no, llévese sin compromiso, es un recuerdito, huipalita, es un recuerdito. Baja Hilata sa la kirtas caraquinio. Ukama ka halaya asasina Hilata na casa huipalsa. Kamsanya sa itasip karakiwa apstasip kaki hukampi huipala na casa utkaskakiwa aksanha wal huipala na kapunirakiwa hutawayi utkaskiwa kahaniu hitina casa kana katasipacha karusa churas karakinyaniwa huipala ka utaparusa parsa phanyapata kikun kunak anyas kurusa uskun taparakispawa pa hilataha arsaskima hilataha uka isarakinyani miram suma. Kunang picha asna ka kunhamas ka wipalas hat khoma amuit arakisma maimara yama kisuni hawaitanwa takicha sewaya pichanta waya khamana gaut kawaya bat toqet khoma kunhams amuit asma hilat ukaha gente extranjera naka pichanta una pja amigo o sea ya no tienen que existir dice no pero nuestra gente o sea, nuestros Morales en especial, ha fundado, yo pienso de que no se va a poder apagar estas banderas. Kaporis kiwa, kama arus kipta itan jus bahar hilata, kama pampiso pas kama. Kamata la kirta sa kinyani wipala maini hila kuyaka nagampisa akan hawaina nakasuta sip karakiwa ya kepa naga alhanya taki pachao sa sin sasip karaki hilata aparta se va mama wipala anira kiukas istuti kamacha ñanisa hilata kumaru churas kama mira suma hilata ukamawa hila kuyaka nagasa akarusa kuyaka nagarusa churawa ñani ukamawa churoja kahai mia pa ya nextiu kun warmita kis apoya sasin hilata hogan sa krisis karakpacha hilata kams nasa hilata wipal tokat hakun hamas yati tat kau khasamini pachas wipala ham Haniyat que la verdad, haniyat que vale importante la que tenía, ¿no? Bolivian kama yatinya sabaka
historia de Vipel, pero Vipel más respeto. Ukamao Ma hilata. bandir jabuka. Ukamao. Wali- Iwasan wali- aniwa kaha aymara kis hangahata quechua. Ya kamargana kansa ka Ecuador, Perú, uksato kan pachua ya kapharaki aka wipalas. Kuma, wali respeto na ya, ma bandir jabuka. Bai suma hilata. Hayat, ya la Hatta yani paz. kuna samina kani pachas uksa un hatta yani hilata. Wali kipuni kullakita rusa kullakita wipala nehtati. Shiro ya fama. Kahay kullakita wipala neht sasinera kvisas keha. Kama hila kullakana kamar kachiri nakaru wipal sa churaskara kinyani aksan hama kullakita wa arhat askaraki istanyani ka uksato kans man snas chasti. Istanyani. Tanaya, ukat puntana ka puntanya na kabaw kami palha. Aka hiwasa tak marespetua campesino takeja. Hiwasan ki ukawi palaja propio ukat hiwasa wal ungritana ukawi palaroja hilata. Walikiwa yuspajara kullakita como pasuka wipala. Kullakita sa ahora kiwa kulla esta wipal sa hilata rubenosa lokt askarakiwa. Ukamas di hila kullakanaka. Chasti maisato ka jaksaranta yani kuna anyasku qewiri nagarusa churani rakinyani aka wipala. Kama hila kullakanaka ka haipunha altupata marcana sarnaq asis karaktana ka pasarela del arquitecto satara kipia kaja aksa ina chanja ka La Paz marca chukiago marca rakiwa uksato kenha hekata sirak ukai ina champia kaja sañani Plaza Murillo ukasa utharaki hila kullakanaka arunta nismawa kitina kasa untanesipta inasa yakha marcana kata yakha departamento nakasa ankaja marcana katsa Pirua markatsa Chile markatsa kumanaka arunta taptawa ko Brasil uksato kerusa arunta usa apayra kinyani salantas ka kinyani kullakita ka kinkis masina kas chakayas khtana umita Fahama kullakita sa kullakat hilata choksan alhantas karakiwam Sant oyanyani lakir iris kawi palanaka. Kau king kara kis chakha pala kis hilanaka sa. Kau kullakita ro churau ya dokt oyanyani. Hani rakiu a ver. Kau kis. Santos ka kinyani kullakita. Ukama uksansa kalkanta ni sipkita inasa hisktawi nakasa utharak chispaka Facebook toqemsa kalkanta ni pharakis mawa mis estimados todos quienes nos están viendo también podrían escribirnos, cuestionar, interactuar con nosotros a través del Facebook. Hilata Rubén, ¿quitinas? Hilata. Fantastic punto, Hilata. ¿Quitinas a la kirtañani? Cuya quitargo. No, ñani. Bifala. Siraba ñani, Hilata. ¿Cómo aquí va cuya quita? No va con una chanini quizá. Lo ataqueó. Es un regalito. Es un recuerdito, mis estimadas. Kuya kitaro chura bañan. Kuya kita sa halhat ani rakiu nata kikau kisa sa rakiu kuya kasai. Ma kuya karusa lok atas karakiu wipalasa. Ya que pajas kharap kun. Kau kharak chasta apchapatani este cuánto me van a cobrar por esto se sin se ya que panaka hashar tabakira kipi. Lata. Ya vemos un objeto. Kamatawa la kirt ataski ma waina ta kuru kuyakita ka parta suayam bajo falitaja kuyakita como takis un recuerdito como asti ma kuyakata wa kona karua hekatanyani hiskatanyani wa kun hamsa wi falaha qaw khasamini pachasa kunasamina kani pachasa sasinsa hiskintanyani wa ani rakiancha kan hekatanyani wa no por ahí vamos a conversar con algún amigo o amiga para poder consultar si tiene algunos conocimientos acerca de la huipala. Uksato kaya mahitisa lakiski uksan sa churaki kuninyan. Doktor aquí al hirina karusa maisa taso hakama jakisti. Ukaha churanyani hila kuya kanagarusa. Sansa hilata halakir taskarakiwa. A ver saran tanyani aksato kaya Ani kuya ka ikhawas asinera kuya sansa kuya kita chakapuni ikiwa khwani sarta ikiristi sarta ya sas kiu hilata oksato menha ahora sí vamos a poder seguir distribuyendo la huipala. Hermano, muy de acuerdito, es para usted, no le vamos a hacer preguntas matadoras. Calma, ahí están las pillacas. Vamos a seguir compartiendo la huipala
Cuyaquita, kumata kiwa. Cuyaquita, kumata kiwa. Caja, gracias, así sa Cuyaquita na casa catok así para. Cuyaquita. Acá respeta señora. Ukamawa mi mara hay nasaya iska jawab chisto. Ya kapan acá jamu ya phawa acá jamás uksankas bandera pa acá pas ukum ya kapan acá amu ya khani chukuma kuyaka. Wali kakchera pesta. Bai suma kuyak Respeta acá. Kamsasas amoy asmatia maymara un hawaitan katakisi wayapri tichanta wayapri ukahawaliti kwai hanich waliki kumatak. Ani wali kita kaha. Kapena nakasarta sepaka kampo kapto kaha acá respeta señora. Kapi respeta ya pe altun kerina kampacha respeta ya. Kamponis kiwa sulikawerina karusa waina na karusa intenya khagawalis pa wanicha kamsas na supatokit. Walis pa untenya akan historia pa otchehaya akan. Kamawa Indígena akan munda vaya. Evo acá esto respeta ya vaya. Kat polerana warmina ka respeta tatan. Wali kichas ganeja acá arse wali ganeja. Economista opsione naira opsione. wali ki puni Cuyaquita pai sumo kumsa arsta oyara ki kuna la kuteja acá wi phala amuya Cuyaquita na muya panhaseha utha punino kampirusa evo moralizao ya kaya waya harak kamachina karusa sasin sasarakinha Cuyaquita ru hiskata wayani Cuyac Mi mercadería estoy vendiendo, caballeros. Todos los días vendo y hasta eso mi mamá me ha sacado sangre. Cuyaquita kun Okan ha mamita hani binu ya kito sasin sa kun ke hasis kara ki Cuyaquita sa kama saranta ki puniyani pai suma Cuyacanaka saranta ska kinyani Kao kinki sa hilata Rubeno atipa gestua saranta ska kinyani hilata Maui phalani kiektua Maui phalani kiektua suma Kahau kambi wi phalana kas utkhas ka kiwa pataka nakata kiwa utkhas ki wi phalana ka hilana Cuyacanaka lakira nyawa kahaya pai suma chaku charanta ska kipuninyani Cuyaquita wi phalita sa ai tata makipta waskaraki Cuyaquita nakarusa chirawa nyani Aksato kaim lakir nyani Cuyaquita rusa kun hamara kista kasti Cuyaquita kumata kiwa ukuma kiwa kaha wiphala kat hisa Cuyaquita kumata kista utkhas kara kiwa aksa kuna sawa kisi Cuyaquita arhat awanya wakisicha ¿Qué significa? Disculpe. ukawa masuru nakaha mimara wa anchit kama haka akuru nakama wakiskacha wa haka wipalaru umana ka hunha pachata khaisa sanyani aina chance ko militar policía nakasa yakapa nakaha kharswa hakta khichanta ukuma wa hanicha ukata churoha wasitata apanita aski kuna la ikuteha ya kanyas pa mamara umakipo eje ukat yakapa nakaha wipal urusa utayanya haspa sinsa saphara kiwa haniwa masuru churukis pero akuru nakaha utaya sispawa wipal ur hanis utfan ma urusa pero ya kanya punis pa ka wipala ukata ki uchuratas ya tinya taki ya kanya taki ya khapa nakaha haniu ya tansa kuna samina kani pechas kuna kolora nakani pechas kau khak samina kani pechas uksiat kan ukata ki arus kiptanya tak markachir na kampiwa churatas karak Cuyaquita kun samu tarakis muksa toketa Hani wali kiskiani hani ukama kanya rutgat. Wali ki Cuyaquita kuma katok asis kanyani Cuyaquita kumata kisa Cuyaquita kumata kisa katok asis kanyani pal que harsa ki Cuyaquita pai suma Cuyaquita sarantas ka kinyani pai suma Sarantas ka kinyani ukamasti kao kinsa masina ka san arus kita sip karakiwa hichasti payane ki harakcha a ver ma Cuyaquita ru hekhatanya haniwa marka chirina kasti kon waina na casa chakhat hamaki wai Cuyaquita chira waskenan Cuyaquita kumata ki ripala ukama kapasim kaha Cuyaquita ru sa lokta karakiwa ilata Rubén toque sadañani Cuyaquita ¿cuántos minutos ya estamos transmitiendo en directo mi estimada? ¿Se logra ver? Andiamo in Hascarakit Siwai.
Ukamawa kaltupata markanja hichuroja ñara kiwa tunka payan uruna gasa sarakta haraki la paca paxita ukatwa loqtata askaraki wipala uruna kapas asesina masurut pachua aruskita askaraki aka altupata markanja. Ilana kuyakanaka karu tuktayo ñani kutanitas karakiniwa, ¿no? Mis estimados, entonces dejaremos con esta pequeña transmisión. Enseguida también vamos a estar regresando para poder seguir distribuyendo huipala, tal vez a los conductores, tal vez en otro sector de la ciudad del Alto. Ahí están las villaquitas gilatas que están llevando sus huipalas. Ahí están, mis estimados, interactuando con los hermanos para poder distribuir la huipala. Estimada Cuyac,